The brothers of the religious congregation St. Francis DSCC of Maulai Kanton Masar in Shillong today distributed food items to 100 families of the students belonging to St. Francis DSCC High Secondary School. These food items were handed over to the families by Brother Anand, Brother Macorius, and the lady Cornelius Pasar. The food items were donated by the St. Francis DSCC congregation to relieve these poor families who have been badly affected by the COVID-19 pandemic, coupled with the long lockdown imposed by the state government. Ketika TV dan radio baru pius kau sapang kene kenyang kejimpak mo corona. Kene gamde tengka Meghalaya baru purte kawe India para kapotika Assam, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Orissa, kiwi ke jaka baru kiberi ke yo kene kejimpang. Ia kene kejimpang kalau kawe ka rukom kila don kabubun ilayo na marba kim sumar halede. Kis ngo sting pala nagata kadau pata kawe nagata pata kalau bun ki ke baro kiberi ke bramdon kam karkhana factory ki to ke baro lakhak paisa tinggar bamdon ban thir ke tiar ki karbara gamdon yana pile se dukan lakhak kurta bun kan kaching sitong ko mar hagane ka parthai benta te ko kam ban yara pi ke ni ke pralog padron ko bajinjar ini ke superior jongi na Bombay kila sungai William kan baban kersan ban yarab gitu ke badon ke bapang ka jinjar ka jingkerdo te nagalian jo ke berdaro kila yarab ini iba mo ru ladon kata ka minsiam bar sungai William na kata ka daw mo yuri don lang brother la persankan bekat bala ban yarab ya gitu don kita citam te minta ka singi de ban ai ngo yo blekan rat Namar bau la ai lad yangi bandon ban sambia kene ka jidon kap te arta tru ngide ban duai ubele ganda ban pelai no yangi ne kana ka jimpa ten kabam kadi kita bambiang tambah la kataru ngide on kam kan duai ubele to ubele ta ka jingisne jongo patu ni ban pelai yangi kana ka jinjar ka jinjeta ka jingul mar ka bappa te go paralog ngide bandon kata ka ben siam ban pinmia kata ka jing ai ngoyo ubele bani ko Namar pada kaji isne jongo pat ngiyo ladiya kene ke baro te ayo brother ya ko blay ya pi baro ila don lang pres ulam bari ni baro kumta ta kamodi ngire ban persang kat bala ban ya rapi we pat kat bala ken mon na kata pat kan baro ngi don kaji nge kaji chitap te na kata kada ngimde ban siyo to mangale ne ma pi la ni ki kat bala kita ki badon kile ban siyo ulam bain ailem ta kamodi ki maki baro kila bantuan dia kata kabam kadi ke baro arta dulu kami pat kalau kau beli bat sumar halade sumar koi kajumpang kalalang na marbang im sumar halade kikul kikti baro kede ban sumar kede ban persangkat bala ban jingai halade naga jinglo paralo te ladang ile ya kata kamoti ko beli naga jingis jongo ya se pel ai no yang ibaro naga jumpang te dua ilem no baro paralo naga bauti ki uble wot kor ko yangi ya fi baro ki kun ki jo ki baro kenapa kene ka jing pang patu uble daga jing isne jongo pelai no yangi karo to ko ble sipun pelawan bo